sebeda nyambung sunnah sebeda nang idedena malah tak campur ben orang kafir malah tak campur ben orang munafik karena orang munafik keluarga juga pada kalamun ampun paneka ampun sambung beda ampun sambungan kare se pakabina kare se paneka beda wali kudu beda wali na beda saksena se sakse se wali se adil lagi tak fasik nih karena orang makabin tak kening ben seromben makanya itu buki ben para ulama ben itu buki para kiai tak wali menika wali na ben saksena kudu adil artinya tak fasik mun fasik tak sah menika kawalian na tak sah kasaksian na tak sah wonten orang fasik nika orang seros-terosan nik kenik dosana maksiat teu keng ros-terosan kenika termasuk orang fasik rang keng jorajo sek lakoni dosana maksiat teu jarajo niki juga nyamaki orang fasik rang ala kau dosa keng jorajo dosana tak bisa nika dadi wali punten jadi saksi juga tak bisa nek kene ala kau maksiat keng ros-terosan fasik nika juga bener saya lakoni menika saya kalak korek tiap akompol korek na orang ikasangi tiap akompol korek na orang ikasangi mun Jumat ben sare menika datang de widi budi mulainya ka ada sandal saya kiba nek kene keng ros-terosan nika ros-terosan mana genika ros-terosan mana genika tiap akompol genika nyaman orang fasik mangkana mun pas benyang nikah situ disakse nika kudu kadua orang kudu beda orang si adil jadi tak gampang orang pas ngolok orang nang lorong pak nika sampean kanje tojo kanje sampean dadi sakse kula kabina tak bisa marah nikah punten. Napa yang gitu saraja misalnya? Orang seoning matain orang misalnya. Orang seoning matai orang nikah tak bisa pada disaksi punten. Tak memenuhi syarat persaksian. Karena orang semate orang kudu epate juga. Otabe nebus abena. Misalnya keluargana kun kuda tak minta pembalasan kang ku epate. Pokok majer berempat miliar beda rasa tos onta berempat miliar makin miliaran makin berempat miliar kor majer kongki gula majer dah gula ki acuala perahu ki acuala sabah ki acuala kebun misalnya acuala perusahaan ki mun pun nebus bisa tadi saksi atobat ke Allah subhanahu wa ta'ala kalamun punten tak bisa berarti kita atobat abad nakin mun atobat mesti majer kadinten nika karena kenika orang si alakoh tu saraja tambah penikah juga misalnya orang si ampo orang tak sholat orang si tak sholat tak terima persaksian makabin potrana makabin menika saksi nang alak ben seromben pas tak sholat kudu bada kadua si sholat kudu si disaksi paling sekonik nak kedua pas tak sholat tak terima persaksian nama boleh dadi wali makabin maka neka tengate dadi selain na iakat kalaben pahalal